Hakakat Andrew Trik Oktober, Jaseng Miet Balang, Puan Risheng Jan Miet, ini adalah subjek pedeng jengka kuota, jinglong kawai hakabalang. Ketanat subjek, tu yakit pi, yakit jingkit perlok hi. Bisong nong remi Galatia, nong Andrew, kat kebaar. Nong keren, Mrs. Nella Merbo. Masuban ong nong pulis dang, bat duai di kong Emi Damon, dingdo sau kumeh. Kejiaseng yalap kebalang, jong ni usnam arja arfusau kinlong nadu kat nyau trik kata si paleh do arfu trik Oktober arja arfusau kat nyau trik kejiaseng kan long ke puan rish teng janmiet haplau yeng Mr. P.S. Tensong kadairu ke yeng jong ikong Grace Khar kini ke yeng kadan hapok se West Chairman Reverend G.S. Umbui nong plezang bat duai Mr. Rick Sang P. Dingdo nong yalap Dr. R.A.J. Singkon. Kat Pratrik Oktober, kejiaseng kalau puan Risheng Janmit, haplau yeng kong Rika Karkungor, Pok Se Stanbos, Chairman Teman Besan El Kurkalang, Nong Pulis Dang Badwai, kong Ador Pedang, Nong Yalap, Mr. Perkhat Bah Nong Plu. Kat Kendai Trik Oktober, kejiaseng kalau puan Risheng Janmit, haplau yeng jengkong Aito Rilda Karsentiu. Ini kaya kadang harenja lum shngai, Chairman Teman Besan KNWR, Nong Pulis Dang Badwai, Mr. Shining Star Kremujat, Nong Yalap, Mr. Kordor Kharmalki. Arpo Trik Oktober, Kesiu Blay, Jeseng Yalap, Kebalang, Bat Kumju Ru Kadeg NEICC Day of Prayer. New Bujum Step New Jeseng Kena, in your story of a great Christian, Nong Kren, Reverend G.S. Umbui. Shipo Bujum Step, Jeseng Yalap, Chairman Reverend Elling Score, Nong Pulis Dang Badwai, Miss Steffi Kongla, Nong Yalap, Pro Pastor Art Khar. Shibji Minsingi, Jeseng Yalap, Chairman, Reverend G.S. Umbui, Nong Pulis Dang Badwai, Mr. David Lang Jirwa, Nong Yalap, Reverend D.R.S. Nong Spung. Drift Deng Janmiet, Nyok Jeseng Yalap, Chairman, Reverend Elling Score, Nong Pulis Dang Badwai, Kong Kudina Nong Plu, Nong Yalap, Teman Besan Dr. T.S. Nong Klau. Kajian sengkentai lingba ke Temperance Committee kan pelong yang jing duai syak jing it haka kat kendai trik Oktober sisa jain nadu kupuan ndru biji mistap adu ndru biji janmiet la kerpat dia borok hipra benget banyawan simenta ha kani ka program ha kani kupuan pensengo yang jing aingu ki milai opdiang hani katayo jing aingu syaka general fund lingba ki envelopes ni yo shispa lai tili ki envelopes bat ki jing aingu bi opdiang kilong arlak prapunyo hajar lais pa san putengka envelope syaka fund tiat lum jing tap nya sau pupra hajar news pa san po tengka lingba ndru kendai kli envelope dan pelajar aingu jeseng kena nya pras pa sau tengka ni pelajar aingu jeseng sermon bisi biji singi nya live kendai hajar arpulai tengka ka fund tiat jaka nak ndru li gilong yeng nya sau pun hajar san spa tengka Jing ai ki bekerpang jong ki para bengai cakabalang General Fund sawajar tengka Mission Fund sawajar terus pak tengka Syaka Fund beduk sawajar tengka ban naga jingyo beningkong sawajar tengka ban naga jaseng kan thayu balang pok se syawaran si mission new pesan hajar tengka kum tabaro jingyo pedang jing ai ngo bekerpang kilong kendai sawajar terus pak tengka jing ai bekerpang ki baya ling bakabalang Sepiki yang kun suat lum sentiu jiau shalong san hajar tengka. Neka pelajing aingu je jaseng yang dong mingi nyo arhu hajar praspa shipu tengka. Jing aingu khokham ar hajar kendai spa nyup san tengka. Kumta jing aingu barok minyo priang kilong san lak saupun hajar praspa khar ar tengka. Ublen kurkui ki parabangai be ki ba ini jing aingu barok ki duai na benta kampusong kini kilong jing kumda. Syuawan ai ki jingkon penangan kerpat ya ki trai jon ki kali ki ba ulang berpelit ulang kum ni harum bakin subhaban pelat ya kali lada ki dan hang dia pok jong ki mani nomor pelit ulang kum ni ML05AD 2035 ngan ong biang si isian ML05AD 2035 bot kum ju nomor pelit ubah
dan ni ka nombor plate kumni harum ML05W9878. Lada kita jong ka kali kita hapo jong yemini sobaban raban pen karya ai kali nomor kila dan ka jeng pen thot ya kaya yang jeng kiwe pat kali ke beden ki de ben kiu sha ka than pok se kini pat kilong ki jeng pen bana kali yang jong ka WCM ha ka por sibit jan miet ngini ai ka jeng skri biang ka jongi na do ka por ndu baji hadun du steng in ka praise and worship hadian jong ka tan du steng ngini ai ka jesing pat ba ha ka ba inong yalam inong i director jongi but inong yalam jeng roi inong i Mr. Emar Banyang organis inong i Mr. Gregory Siam but inong keren inong i propostor R Dakar but iban pulis dang hanika jesing hak shibat janmet i inong i Miss Miabha Khongla naka group gentleness iban ai ka special number iban third hak singing competition ka bamenen solo na idp bakor marbo naka group joy duet i Zachary Dakar but itori daker ten naka group goodness but ka jingrai group kin ai daka group forbearance but kadang du kajing perbana nak kaliang jong ka sing khna bakan don kajing practice jing rai jong ka sing khna daman ta ka sisi rally ha ka por sau baje lasing saturday te subha ki ki pa jong ki khna ban pha ki khun ki jong pi sheng mani ban yo ban practice kan ka jing rai tang ki jing perbana Tung yai kublai ya i Mr. Bandashan Sharp solang na group joy blai lang kucing police dang badwai blain kurkui pi dimentan yo kucing rwai ya ka team song shimentan ke participants ba kumjo de ki officials kan ke youtube arajar arpusau
atau kene kopor ngin lumna ikjing aingo marka balum je aingo pan dan banyo sngo yang ki khobor lengba kasur jingruai tikni ki ban ai ki jingruai kene kopor ngedan laiteli kini ki belayo ya first prize menen haka sing competition jongkani ke youth week kata ka paningkong nyo ka solo na Diana Kharbithai na group forbearance ka ar ka duet na Nathaniel Pongrop bar I Hadasa Dakar na group forbearance bar ka balai ka jingrai ko kerpang na group peace tikini gens ai ka jingrai ka jongki ka hedin ka waipat bar ka bakut pat ki working committee members kidan ruban ai ka jingrai kerpang na menta jongi TSON ai ini kejing ruai kau hadian kau ipat. Bahkan orang lupa hadian ini kejing ruai, hadian betul belum jaingo. Mas kepari temesan bikar kau sedua pun kan tanya jing ai sekam kejong play. Kano paisi kabasuk baka bakamenya pibaro kibadan hangni ngakerteng Diana Kharbithai bat bangawan na ka group of forbearance ka ketien ublay ha ka gospel Matthias kalanong ka ba khadway kadukhat ka ba apupra ka ong tuan hanga pibaro kiba kya bat kiba that bat kiba kya ka jingkit dengan penjamnya pi ti kani ka jingrai kabangan rai menta ka ba kerteng my Jesus ka khadingi baro ba wala ngisham ki jing ha ka jingim in IT yala ka jingim show play but un pen kelaya ka jingim jingi Are you past the point of weary? Is your burden weighing heavy? Is it all too much to carry? Let me tell you about my Jesus. Do you feel that empty feeling? 'Cause shame's unknown, it's stealing, and you're desperate for some healing. Let me tell you about my Jesus. Oh, He makes a way where there ain't no way. Rises up from an empty grave. Ain't no sinner that He can save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and His grace is free. And the good news is I know that He can do for you what He's done for me. Let me tell you about my Jesus. And let my Jesus change your life. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Who can wipe away my tears for broken dreams and wasted years and tell the past to disappear. Oh, let me tell you about my Jesus and all the wrong turns that you would go and undo if you could. Who can work it all for your good? Let me tell you about my Jesus. He makes a way where there ain't no way. Rises up from an empty grave. Ain't no sinner that He can save. Let me tell you about my
price for all my guilty. Who would care that much about me? Let me tell you about my Jesus. Oh, He makes a way where there ain't no way, rises up from an empty grave. Ain't no sinner that He can save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and His grace is free. And the good news is I know that He can do for you what He's done for me. Let me tell you about my Jesus. And let my Jesus change your life. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Hallelujah. 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 And let my Jesus change your life. Nabenta ka buram beli, amen. Kenop hais ngi ka basuk ka bakmane phi barong ngi wana ka group forbearance bat ka kerting jong ka jingrai ka day try nga IT. Haga birthday Kibun kilat Linti bakim bat kelut Haba jing im Kagoy ban kelat Sha jing snew bat sha ka jing ba Trying I di mentala ka jing im Sulong leno ay klamami Yalang traya nga hagik sang di baba Hapartay jing kala To yalang mami yanga Abajing pencoy Kiwan pentami Tukring trayanga syaladi Pendan kamyanga kumbang along tray Bancay nami tuat Trying I di mentala ka jing im Sulong leno ay klamami Yalang traya nga hagik sang
kebentau burang boleh amat. Kong ka no pais ni besuk ki piwe. Ni wan ka grupis but ni dan ban ai ngo you boleh bengi yo ikni ka benta ba. Si mengi yo ban ai bang kini jing roi ma. Te ka kerteng jing roi ban ai kini ka por ka dei ki yang ka jing em. Ka jing roi ben kan mau ingi syapang ka jing thu khana ka badan ha keba kisenran kidan ha ka duryo ka kerteng jing jrai ka long ki yang ka jing em Jing beka yong and ray you dry haling uyot ya a day mo ba men so ki jing jing ku sai jing shap tieng ki jong ha jing perta uji su kandet badu ang haki shanu ka jing Hidan manduai dalam borpi bersama utrai usno ya ki jingmur ki jongpi hoi usno ya pi wat syaktin kulok baik Try uso ya ki jengya ki jompi ki jeng ki wan kum nong em tem ki yang ka jeng em ki be anang nongin yo ya jeng kermen Ishak tiang shenong yen yapai Hajing perkat jeng ikom kinong po Kimat ketien yen ngang jelok Hindray hapdeng ke jeng don ke jong ni Mepin jai mikne laki kiti hidan dalam bodi persamaan try uso ya ki jing ki jompi hoi usno ya pi wasyapin kolok baik try
back Keduyau bayar Bangki bayar syak Bagi sukan nyawan Haji hukum kelima Kijing etindu Ortigan manuai Dalam bodi persamaan Ujuai usau Ya kijingnya Kijang pi Hot usno Ya pi Wasyatin kurang bahir Ikrai usno Ya kijingnya kijang pi Hoi pidam banduai dalam bor pi persyang banbat utrai usmo ya kijeng oi kijong pi hoi usmo ya pi wasyaptin kulok bair utrai usno ya kijengiam kijompi utrai usno ya kijengiam kijompi Namta kaburong jong play. Amen. bayar bahe bakulur Marosya tangi begi atur Lenti bakin bae Kani banyan uim tren Kaman balay lor ku ay hangin Kanong injit Ginhapan bisyar
Siya'y bantur kinunod Binti kim wala ki eya ki barongin sa jablo Tiga dua. Ublay ubah kupa jangi bamleng. Hidan ya kaban aingo ban sngowo nama kene sngi ke bakrau baga bagantang. Kabalong ru ka sngi ke bagarpang baga tayo ke bagarpang jangi khon samla ke be ke jangi. Ya aingo bam lalum lalangi kene ke khon samla ke tiyo baro sitio. Nadu dang step haduk benamin lo ke jangka ki don hapo jang ke yeng ke bakhoj bag bagantang. Terai pendap iki do mense bakhoj. Anda habal syai ke sengi kin mi sya ke perthai ne ke menta ke jing pule ke kam ke jing thrai ke jangki. Ken yai long ki sakhi ke baim. Na ke benta ke burom ba ke keteng ke chome. Kum ki khon jang ka balang iwan ban mane ban syakri ban dem ban aingo emeda ke jing ai ke berit ke jangi. Syaka kam ke jangi naga jengkar khu ke jang me baro trai tu sim ye ni ke jeng ai ke jangi ba penggentang ye ki baga balang ke jang me ke baga yeng ya ke ban yalap syaka persai kendalong ke jengkar khu ke bakrau ban yalap iki gospel jang ke jeng benem ye ke mensim ki bakodor
Kerku kenwan yalau jong syakri uban sapi yang hakan dia keleman. Shimti yau syakri ujong me rengkat baka kubor kubi pengkre. Kandalong ke kubor kena kabantang kikon samla bat na kabantang jongi kilong kpa kilong kme kilong baro. Kerku ini kapor kabasa jong ke jing syakri baro. Sengau bat priang ya kabangu ujongi. Agar tengah jong try je sengi duai. Amen. Ublen kurku un pandai hangi in kejing ruai kebarang kubor namanta jongi wipi we akane kanok phai sngi bangai khobler ini kinong ai ini kejing ruai ya Diana kharbi thai namta solo ka jong i Nathaniel pongro bat i hadasa dakhar namta ko do it bat kum jo ko group song naka group peace kecik flip kerpau nam tajong pi ki working committee members ba pring jebon kam ke jong pi ru bro studio ban pen krep ban pen wiang program ki prepare playo to kapor pat ban practice ban ani jong rai ko dor ha kani ka klip mat blen kor khui pi pi we nang ai bor pi ban la shakri pat yu jisu ko balang ka jong u nang de par ki por baro dia ni klip mat ngini yo song khubor ting ka jong ble ling bau shakri ujong u i reverend e dopri dia kani resing ka benengkong ha ka bai posoi la bandon ringkat pat ngim ka balang baban iron khubor na ktien ka jong ble di kibobon nangi ngimpat itu i yo lese kerek singa benengkong ila beneshamat i kumne i pastor i dupri ilong u principal jongkate ka school mission ha sora ka Thomas Jones School of Mission bat ngi sokmen ngila bani i hapeng jongi hakaba kat kum kajing bon kam ka jong i ila polite por banwan hapeng jongi hakani kanok phai sngi baban ainu khubwa na khtien ka jong ble tim ka palang piang so bha i pastor bat kum jo ni student ni jong iru lawan sendane i hakani kopor ani kalong ka jing duai nam ta jong pastor bo blen kurkhu nam ta jong phi ban khubar pins ai hapeng jongi hakani ka klep mat di pastor kum jor i song isa hang te ha omlengka kiyang kasam ka jong i bagi dan balang ro hang te pa balang presbyterian omlengka hi dia showing push ni ka banta jing pastor ni rois ka jing ruai ni ora ka jing ruai pa shispa arpunyo baong gomen sim ka jing panthamai akhir da ka bor ba kraw pendoru ka boj syaitan ka jing sneu nangi to law ya khal er benang atrai to pha ya kinong pop ban penim angin song ko ktien ka jong me isnai kanrat ai ngin em yura shispa arpunyo Kumin sim ka jing pen themai akhir da kabor bakrau penduru kabut usoitan kajing sniu nangi dola ya kalet neng yaki nong pomban pen em angin ngong ka tin ka jong mi isneiken rat ai ngin em ring kat bat ki shakri jong mi pa lum
บรรยายเตรงตัวเป็นเดินดูอยากกินน้องปอมเป็นเป่ายาลาจิงอยากกิเมนซิมจองอีเมนตาตัวเป็นชายอัตรายบางพาangin maka jinggi jombi lam yang isaka dingna Tui pendam ikli ke junging ini doai. Nyaingu yang miko kenrat sasisian. Ya kemame penla iki kejat ki batolot ki jongi. Bangila man kiu han ki ying ka bakentang ka jome. Nyaingu yang miko kenrat namar ki baro ki ba me melale ka jingem ka jongi. Bar kham tam trai chi subi it ya kemame lam. Yala ka jong ka jingi sang samla hagani ka balang. Baleng ba jong ni ka tayo baro ka wei. Kilayo man rakhi ia kata yo jengke samla bar hadu kani kesngi kabalong kesngi kabakerpang try chi subi it nyaingu ia meke ke baro bar kuma melayalam ken try chi subi it lengba jong kani kata yo hi baro kawe lengba jong kani ka step nginget kenya belay pamenyalam ru yang ilmu majna ko por ka bamenta hoi try chi subi it melawalam miro jong syakri warit ban penyeng nagani ka caka ka bakentang umlong ruem ko kenran nama kata ra yu syaka kamra ka bahaneng pensom pensle yu de ka bor ka jong mensim bakoj ucame bagi kentin giban mi na ka syentur ka jong ugin ko pa kinlong gibawan ka khet ka jing isnei ka jome pen khoj i ki jing mut ki jing perkhat ka jong isipor pen khoj trai chi sube ka donot ka jongi pen thali ka bagilam pediang ka jing shisha ka ktien ka jome ya ka por barok nyai ti turai ka basa agi ti ke jame nama kita jong chi sungi doai amen ki para banget ki be ki para lok samla ag menengkong ka jingu baka burom kalong show play ubala pena ya nga bat kumjuru ya student sibi wan rengkat lambat nga mangini poi syakani kejing syakri kejong pi kabalong ru kaski ublay ka kerpang na ka benta jong pi ki samla pastor ibalong inong penya ini kejing seng kublay shibo ni kentin pedang subha kejong pi na ka benta jonga but kinong syarai ki bait kejongi ibalong kum ki kpa lalu pastor umwi kita men pesan baro ki rangba jong balang dekat komiti balang ni bangi ong ki balong kinong yakit lengkor lam ya kam ka jong ublay hapo la ka jong balang ye pi kinong kit kam jong kani ka tayo ka bakerpang bat ki dekat jong ka working committee baro ki samla baro ki balong ki dekat jong jing seng samla bat kumju ye pi ki long kemi ki long kpa ki balong ki kemi ki kpa hot ki jongi bat kumjuru ye pi baro kat ki bala mani don rengkat lem bat ngi ha kum gani kapor ki hep ki barit ru kumju ngashim ni galat ban ai khuble ye pi ke youth sunday ha ka kerteng ka bathyang bar godon bor ka jong try bonong pen mbe jongi which is Christ ngamla ru kam da pen pau ka jing sngo buram ye pi kum ka jing seng samla ka ba la ibit ban ai ban talem yanga ha ka bakum gani kesngi ka bakerpang ngadap da kajing kemen shisha ban yo ban yashim ban talem bat pi bat kum balaong i pastor kani gani kesin ka menengkong yanga ban yadon rengkat lem bat pi ngalo jupoi hani ka ying mani jong pi kat bangala man kan mau hanre de ka por ka banga ngadang kamret bat kan mau ka de dangam bakala ka de kajing seng children's rally tenado kata kapor ngakan mau hanre ngam ju hampoi
berkani sisa ka pendap yang ada kajing sengokemen ban yo kamtam ban yeng nangani gajaka ka bekentang ki parbanget ki parlok samla habang perkat ya bekum gani kesengi kidan shibon ki belawan kajing mut kajing perkat kajonga Henry shwa kata sya yang ngawan ra ru kajing kuble nagajaka kabangangadon ke Thomas Jones School of Mission kabadon hangte hanong saulia soora kiba piru pilonghi kitrai kijongka kani ke School of Mission kabala don nadu kesenam arhajar kadai kabala bu da ka KJP Assembly na kabanta ban ai ka training ka kerpang ya kinong trei kam ya ka kam mission ki missionary ki mission worker bat kiwei Dua ilem nak benta jongi, nado ki students ki jongi, ki berdawan nak keleng jong kari kasih jantia, kumju ru degiri mamarjan, ba nginang la, yak ban peniat ceprang, yak tiga kam, hak tiga caka. Ngatarai ngam don kam syu bandang penitu, ialah dia pi, pastor ialah ailut kai badon kam baro. Ti kena makapor kena Muslim, habang i ke tim jong pi ke ba pi filabu. Mengalapet ya ke program ke jong pi ki kon samla ngai bakal abiang pura banom ya keren syu sepangkan ke tim leng bagi program ke jong pi barok kawe leng bareng tayo barkam tam leng ba ke jing ruai ke jong pi ki kon samla ki ba pi ai leng ba jong kani ke no pais ngi kala pendap ya ke mensim ke jonga da ke jing senguk kemen bar kala pendap ru ya ke mensim jonga da kiai kiba ngasngo halade bakal lalong da sisa ka kubor ngala banong hakajing yade bat kani kapor ka pamenta ki jingruai ki jong pi kilong ki bakit jingmut ngala sngap bahai ki bat kilong da sisa ka ban kersan ru ya ka kubor ka bulai udon man keren lengba jong kani ngano pai singi kapor janmit ngatip kani kapor ka ba sitom yangi kapor bangi syok samthia udan wi samla gini gisingi uong pastor kababyang tam mantia kade haying mane tingong balay uong ngayo ya ka deep sleep tenga perkat lese kata kalau ngabasisya tang ba ngakerpat ya pi ba pini syalem bat nga syupor kabenta naga ketin ublay kabalong rukum ka nongrem kabaublay ulabu hakadonut ka jonga kum kajinya selok hakani no paisingi kalong kat kum na ke gospel ke jong Markus kalanong ka kat sao kita khot ka ba arpunyo hadu ka ba nyo puar kilong ki de khot ki ba jrong kalanong ka ba kat sao ka de khot ka ba arpunyo hadu ka ba nyo puar ngan puli tang i ketu ka de khot ka ba arpunyo hadu ka ba laipo ka ba ong kum ni ka ktin ka jong blai ka ong ni bat ujisu ong haki pi baro pintut namar jonga nabala tho ngan syo yo nong syarai bat on pensapret ya kilang berat henry on dala penmi pat yanga ngan lej syashua jong pi syagalilaya henry u petros ula ong hau lada baro ru kintut henry nga tiem ujisu te u ong hau shisha nga ong hame bawat mame hakani kesengi hakani kemit ken haba umpat riu usyar arsin men len yanga laisen kita kilong ki benta naga ketin ke jong ublay ki bangan kamban hakani no pai singi bat ka kubor pedeng ka bangalabu kalong ka jinghap ke jong Petrus haga jingem ka bakenjaman sim ka jinghap ke jong Petrus haka jingem ka bakenjaman sim pi ki parlok samla ki parabangai ki beet kalong ka ka bapla ban syam bauni Petros ulalen yo jisu omde ya khmat ki brio ki basyong ka syuki omde ya khmat jong ki brio ki badonbor ko mau pilat lani ha ki rangba lengdo henry ka bapla kalong bauni Petros ulalen ya jisu hakmat jong ki riu paitba
ong ketien ka jong belai ka syakri ngaperkat haladi kat bangrang perkere bawat lada kaya tu baka itu ya uni bau itu ya Jisu bawat lada Petrus uya tu aka bau itu ya Jisu bau deu tu senran ujong u pi ngam tharai bakani ka syakri ka balong tang ka syakri kandon ka bor ban pensitom ya u handrai ong ka ketien ka jong belai bau ni bapli uladap da kata ka jing syapting ka bakrau uladap da kata ka jing snow syapting haladi kat adu ka bala penlong ya u baun lenno ya try Jisu bat kata ka dei lok ba ye ka jing stang jong ka jing hap ka jing kelon ka jong ha ka jing em ka bakan jaman sim kumno ni Petrus ulalen ya Jisu la pi puli na ka ketien ka jong belai ka khat ka ban riu pura la ong hang tu bau Petrus uong ngam tip lam ne ngam syampang ka ei ba paong bat ong ka ketien ka jong belai bau siar ulario li si katakan jin dalalong ka jing maham yo niu Petrus bapeli uji sul dap keren lupati ya kata henrei uni shimla shimkhia ong ka ketien ka jong belai shu ule kum salia hagrekot ka ba nyau po ong ka ketien ka jong belai ula len biang ka ba arsien bat agrekot ka ba nyau po wei lele ong ka ketien ka jong belai ulas dang ban tim ban smairu banong ngami tu yuni ubrio bapi keren syapang jong u o kilok samla ngisem bakani ka jing syapting ka jong Petrus ya kibrio kala penduk no ya ka jing syapting ka jong u ya belai kat bangarang puli yang ni kebentang perkat haladi bat ngamudur hadu kanu bakadon kata ka jing yale kabadang hapo ka jong Petrus ka jing yale jong kado bat ka mensim ngamudur kadang ka jing yale bat ka tma hapo ka do not ka jong Petrus habang ipuli ka history jong ka jing em ka jong senran ngin syam ba udon ya kata ka new beginning ila manong ka jing sedang ka basu tenat hadin bala khat yu do Jisu ula inono ya kitu ki baro ki bola jule ula rai ban bot yu Jisu bat bon long no utau nong tong brio bagaktian ka jong belai ka peni banaki khat arngot ki wei pat ki senran uni Petrus udai ubaya jan ba baru Jisu Kristus udai uta ubah ba ka top jong ka inner circle you dan laingot kia don na senda jong Jisu Kristus kia jan ba baru Jisu Kristus banalor jong kani ong ka ketien ka jong belai ru langi puli bahauni u Petrus don kata ka vision don kata ka jong ipau ka ba kampela kamtam habo pet show Jisu Kristus hagawei ka sin habo Jisu la kili na la ki jong senran u kili na ki wong pi ong bangalong wei ki wei ki jubab ki ong Elias ki wei ki long nong ya tu lupa bar kumta ter henre habo pai sunu Petrus ka jubab ka bo Petrus u ai u kelong ka bas ngau tenat hadu kata-kata ki parlok samla ban syam mi kini ki kentien jong Petrus badu ong hau Jisu Kristus melong u Kristus ukon u blei u baem kedai ka answer ka bas ngau tenat hadu kata-kata bana pedeng jong ki wei pat ki senran ki blei i ka jing kelador u Petrus ru ulei i ka jing pengelador ya Jisu Kristus bana pedeng ki wei pat dei tang mau u balayat haslaum kumu Jisu Kristus sengap pe adu kata dei tang mau u balayat hakislaum kumbayat u Jisu Kristus henrei lengba jong kani kano paisngi ka jingkeli kalong kai pat ka penlong yau ni senran uba judana senda jong Jisu Kristus uba don bat uman kapor baun hap baun kelon ka jing em ka kenjaman sim yui baun Petrus walau long senran jong Jisu Kristus henrei usyania than hakamalade ban ya ka usyania haulei usyanya tan hakamaladi hagada khot ka ba arpunya Jisu ong pi baro pintut ka ba muat pi baro pin kelon namar jonga nabala tho ngan syo yonong syarai bat on pen sapret ikilang berat
Ngatarai ngam kalong ka eke ka bom sngau tenat banyo sngau iki bakum kita ki kentin ki mi no Jesus Christ. Kam dai ka eke ka jingkran ka sngau tenat. Balese ngam perkat kala penlengo iki ki senran ke jong Jesus Christ. Handai sngap ki lok ki bait. Ya kai ka bu Petrus ulapan pai ketien wong kum ni. Handai lada baro ru kin kelan. Petrus wong ngati em kenran. Ngati em. Ki para bangit ki parlok samla. Kum nongi perkat syapang gani ke jubab jongu. Sising perkat i kum Petrus ulong do senran uba Shirhem. I kum bau Petrus ulong uta senran uba kenjaman sem labanong. Nakamantaka kam ke jongu belai. Henry yang ngam kam jeliu ngio i ya kani ka jinglong bagata kalong ka jing shania ka jong u hakam maladi ban ya ka shania au blay walau jisu la ong pi baro pin kelon Henry Petrus wong ngati em kenrat ngasutana de ka to ka jing ruai ka pi samlar pilar ruai kumnu bagi senran ki jong u Jesus Christ Kilele ya ketua Eryong ngaju perkat ya ketua ke jingja bakumno ki persang daka bor baka buj ke jongki baka jing start ke jongki bakumno bagin laman te lakam ya kata ka Eryong ka erngit Henry klam uci sukres nginamla banle eruem klam uci sukres ki paralok samla pinamla banle eruem Ngi magi sengi bagi por, pengaingu yo boleh hot, bangi kum kejat benreu, ngilanang roy haka jingnang jengtep, ngilanang kiu, haki kerdan kiba per, haka jing start, kabakani ka pertai, kala mana ai hangi, Henry ha bangi ngam kam jeliu, ngiau i yang ni ka way, bawa ladang ngilanang ngila start, ngiladon shibun ke knowledge, Henry bonsin. Ngimla banim kum ki start you don't shibun ka knowledge shak ni gisngi kat baya keren chamang ge ngitip lot hanrai ngimla apat banim kum ki start ngidon tang ya knowledge hanrai ngimla bandon ya ka wisdom berkawai na gidaw ka penlong gi babon ba banlong kum ta ki ni gisngi kalong namar bangila kendo thala ya kijing hikai jonga ketin ka jonga belai dan kali pi ki samla kan ni kan opai singi kan no teligi kot pipuli kidon gi man kodo ko tei ka almari ka bahe kidon gi kot gi bakat kini ngi ki belati gi hajar pat ki puli gi bakum kita ngamong kalong ka bom dei ka badai hanrai ngam tip kat nongut na pedeng jongi gi bapulut por ban puli ya kan ni ka ketin ka jonga belai Ngiladan shibun kan knowledge, henry ngimdan ya ke wisdom. Ki paralok samla, katib riu, katib belai, kalanang hiardor. Kakamai ya kahok kalakalong, tang kajing ketangga slogan kabasawa, haki tendong skor ki bakulut. Ngiim maka pertei, hakaba u capital I, ula sensyar haka jing em kajonga haka jing em kajongi bat ka jing em kajong pi kamanga katip lut kanang lut kidai ki bla sensyar ba kini kisngi haka rokom perkat perdan kajongi bat bon na pedeng jongi ngila pelong yangi bangin kensting no haka bapuli ka ketin kajong oblay bat kum juru ya kaban ken lani ban shimkia ya kijing hikai ki bakodor ki ba imei badipa jongpi kikai ngila kensting ya kini ki baro padai namar kata kadau babun sin ngi osngo hang ne hang tai ba laju ya keren baki ki ba menshua kilalong outdated ka jingim ka jongi kadon gawe ka jing ya tu ka bangalayo ban puli la kalong ka ba shisha na ka bom shisha henry kai ka bala japo Brazil Shikali ki kena samla ong kani kajing ya tu wakilalai ban syau ya kawai ka parlok ka jongki na yeng balong baka situation ka condition ka jongki kalong baka ba la syu ban itu kidai ki kena samla kentei ki bala buat ka kemi jong kata ka kena
Haba kayo bagi lagi parlok jong taga kun kilawan kam sno tenat ya ka bakum kata. Kapay kini ka kun kala kre tip top. Mapitip ba bunsin habang imi ban lejing lej. Ki Jerusalem kam tam ki kentay. Lese nga perkat la slem ka kre ka krum ka jong ka. Kini ki parlok ki jong ka kilawan syau ya ka. Henry rengkat berkata ke condition ke jongki. Kami kata ke kena apa ke bagi ki parlok. Kila don aku kum kata ke jinglong jingman kam kwa baka kun jongki kan lej. Ada ke kun ko ong mei ngat dengan lej bet. Ngam tip ki kami pa ke jongi ke jo shem na em ikon kumta. Sistem bala amon maki ka sistem man khang. Kala ikut te. Ngan lej bet mei. Kami bapli kamla asyuk bankang. Kasyu ongi kini kentien kong kun ublei undon rengkat bat pi. Kakun kapan pai ketien berkaong om dan jaka asyuk ang nehapo kali. Satang lara ublei usyong habhen jong kali. Sengap mado kata. Satang lara ublei usyong habhen kali. Hang nehapo te ka capacity kala full. Pitip ke ke baja hadin katu kan ipor ong kani ke jing yatu hadin bata ka kali kala yat bat namar ba ka jinglong jong ki kalong ka bakum kata lapan hair stat iga kali ba ka skosi kalong baka accident ka bajur kala ja bat baro kila klat habagi pulit kilawan ban pej ya kata ka jinglong jingman jong ka kali ba ki brio ka pela kalong habagi pli ya ka behen ki shem bakedon ki peleng shitrianta ki bom shem lapat ki parlok samla habau Petrus wong ngati nganom kelon piti bu Jisu wong kumno wong bawat mame hakani kamit hakani ken kamit habau 4,000 yar arsin wong Jisu menlen yanga laisin kataru Petrus wong lada kade yang aman yap lembat me nganom len satya ya me ko kenrat. Oh ni umla aban pediang ya kai ka bau Jisu om. Umla aban pediang. Ngiem haki sngi bagi por. Haka babun na pedang jongi da ka baburam. Kam tam ki kon samla. Ngiem kwa shu ban ngap ya ka sur ka jong ublei. Ngiem kwa shu ban ngap ya kijing sneng kijing krau jong imei badipa ngim kwa arsru ban singap ru ya kijing sneng kijing peni jong kinong yalam jong kapalang bale kadau kalong baka maladi kala sensyar haka jing em ka jongi oh ngi em kat bamon ngiong kani gari ka jing em jonga ngan lek kat bamon ngiyat kat bamon ngi em halakamon don uwe usamla ubala ngop bah ka bam kadi ulay tu bah hadin ka jingkela ka bamut ka jong ulay tu uang mensyua habai mei badipa ki jusneng yang akam tam ka kami ka jong uang ale bom salia kata ka jing snowmeng ka jing sarong ka jing snow tiplut ka jing snow nang ka jong kalasen syar ka jing em jong Henry haba uni usamla tre ban sengap bat ulayai continue ya kata kajing le kajong kijing pang kijing shitom kilawan kijing kilawan badon ka kep ka boyo tu bola don hatmir nyong kajing yap badde hang ta bo sedang man sngotu ya kita kijing sneng giba kodor kiba imei ijongu ilahi kai yau lok baik ki perlok samla lada ka maladi kadang sensyara ka jing em jongi ken mau ya kene bau Jisu ong pimlati ban long ki kun ke jonga pimlati ban long ki senran ke jonga badai na takadao ka banengkong ka penong yau Petrus baun kelon ha ka jing em mensim ka jongu kalong namar baka maladi kadang sensyar ha ka jing em jongu kabar u Petrus walau long utau nong bud jong Jisu Kristus Henry habang ipai na ketin ka jong ublei uni ule sting banduai u kain sting banduai
Kan mau pa kajing duai kata kajing keren kajongi baru belai. Kadai ka communication kajongi baru belai. Kadai kajing slok kajongi baru belai. Bat pitip ba kadang kabur kajing duai. Larangin puli na ke gospel kat kumu markas kalau nong kabakat saw lai puar hadu lai pukundai gidi kot ngin syam kumno bau Jisu ula kentu yo Petrus ula kentu yo Yohanes ula kentu yo Jacob bakin duai ya kakper get samane Henry la ong kaktin ka jong blay bakini penban kilayotia hakasin ka ba aru kiyotia wad hakasin ka ba lai ru kiyotia. Pitip ujisu ong kumno rekod kepalai punyo. Ujisu wante baru syam yaki baki yotia baru ong Petrus. Go Simon. Meyotia. Wong memla ban ap tang sipor. Tu syarai tu duai ru. Yo wapin lai sud apo kajing pensoi. Kani ka mensim sisa ka kloy. Henry ka do ka telot. Ka mensim sisa ka kloy. Henry ka do katlot kalon katma ka bakenjaman sia kalon ka pela bau Jisu bau uong yedi kentin omde ya ki weipat Henry uong tango Petrus ngaperkat le si Jisu yo ya kajing telot ka badon hapo ka donut ka jong Petrus uyo bau don ya katma hapo jong ki parlok samla kalong ke ka pela hado kata-kata bau Jisu direct ya kani Petrus. Bat kani kapan ya ka wei ka baron kam ka jingim jongi kum ki samla Kristan. Bat ki parbanget baro. Ya ka jing don kam bangin syarai bangin duai kenang bangin job ya ka thama. Ong ime yang ka por bangang ki samla kumne iong ken mau baka jingim samla kadai kata kemadan thama. Ngamtip hadukan no pisem bakani kalong abasisha Henry nganget kamadan thma bat ka benengkong ki perlok samla ki bau paman uatak kadei ya kajing duai namar badei kajing duai kabala ban penjob hangi ya kajing pensoi kajong paman namar usoitan usngu tu bakajing duai kalak ban penrem yo ngaperkat jin ladau Petrus ula duai ya kabakum kata kapor lesi ublay un pensyai ho un jin dalalait na kabalen ya lau jong kenrat ngamtip lagi samla jone kabalang hang ni kilong neem kita giriu duai kibawat ya ublay man na kapor Henry don way samla Kristan ubang itu ba. Bada kajinya keren bat ngesngo pela banong. Bau tahu samla oleh tu hanga wong pastor ngam sudon kamsyu banduai. Udah samla Kristan. Baru wong ngam juduai syu laslem. Ngam tip kis samla ang negilong kumno. Henry lok bait. Hadian suki ngasem bau tau samla uba ong iti kentin udai penbanu briu ubah ulong samla Kristan hendak kikam kijong kini kikam soitan ulang ngop ulang ngam hakikam auria jong pertai bat ngaperkat ala di imat dei kata ka penong ya ba sengo kwasyu banwat ya belai namar baga pop kakanglat ya kejing doai kaktin kajong belai ka ong bau soitan ulong da shisha kamu tau sing bekero ada wat yangi uya cerum shaneng kumno ban ngot teli yang kaktin kajong belai yang apa dia pi kalong ka bersyirkai hadu kata-kata ngin yakun kumno yau habai dia tamangi tip ki beri ki penong kami ki suloi ki penong kami ki tup ki penong kami ki bom ki we Henry ngin yale kumno bunu syaitan. Ubaya cerum shaneng. Ubam salia wat bandrung. Hakajaka kabam dei bandrung. Wat aki yingi bakentang. Ban pensyoy yangi. Kay kabangin le. Badai kabangingin yakun.
Lalu hipa na kaktin ka jong ublay ki atyar ka banyale persya ya dai tang ka ni kaktin ka jong ublay ki parlok samla. Dai tang ka jing duai. Henry Shem Sitom magini gisngi. Namar bun na pedang jongi ki samla. Ngi labun kam Ngi labun kam Ngim don por syo. Habang ye syong lang ro ngim don por man ye keret. Ban khot lele ban ye duai lang kata le telong ka ban ye lum siyeng sisem la sitam dan por kalong ka ke ba akidi kisgi namar bang ngila kam pen bun kam ngila kam pen bernyai ya la de haki ki jong ne ka perthai la de ber ka phone baro simet ru ngim thai hanrai ban ong wan no khun ngini penong jing duai ap suame ngadang bun kam kini ka assignment ap syuang nang pendep kini ki kam ki jam ngim don por baru belai kajing bomlong ki basyarai berduai ka penla ya kajing pensyoy ban job ya kajing im jongi padai na mar ta kadau bang ngim la ban yat bat kamon ka jong belai ngim la ban im kat kum kamon ka jong belai dai namar kata kada ujisu ujuduai ba jupelut ya kapor ka jong wei breu marwei ulet banduai ui kairu yang ba dia pi ba di senran ka jong banduai lada kam dei ka kongsan ngam tarai ba ujisu unda hikai ban ngitip haswa ban kem yo Jesus Christ ka ketin ka jong blei ka tu angi ba ni ujisu la duai hadu laisen udah kerpat hau pa jong bon penken riak no ya ta kuri kaba mut kijing kijing jenjar ki ba ule lupa ya ka ding phana kaba syirke hadu kata-kata Henry kaba ngotenat kalong bagata ka maladi kaba don hau wat lada kamon Henry lang ba kijing duai ula job wat ya ka maladi jong ngasngu yo Daniel bahwa apa mana ya udah sim bakimbit penduai hau belai uba emor bersisa Henry Daniel lara ya tu keketin ka jong belai ula dem kosiu banduai ong keketin ka jong belai hadu laisin sisingi kanusin piju duai ka sisingi Daniel tu duai perlok samla laisin baruai negeri syampang Bible wong kumni ni kintin kiba syongkia bagi baket jingmot wong a prayerless Christian is a powerless Christian ki Kristan kiba duna ka jing duai kide ki Kristan kiba duna ya kabor Petros ulahap ha ka jingim ka bagenjaman sim ka jongu namar ula kensting ya kabor kabadon ha ka jing duai kabalai ni syampat bau Petros walau long nongbo jong Jesus Christ ula simrai klemu blai ula simrai klemu blai pitip ka to ko por bala kem yo Jesus kadakot ka basaw punyaw ka ong uway ti na kita ki bayang hajan haba ula say kata ka watlam ula pom yo syakri urang ba lengdo bola matno ya kata ka skor ka jongu Habi pai ni ki way pat ki banta jong ketin ka jong blay ka balong ka gospel ka komu Yohanes kat prash po kong bau tawa mat ya ka skor udeu Simon Petrus Pitarai ujisun hikai mo ya ka bakum kata kamtam ya ka violence ujisum shim hikai ya ka bakum kata Henry uniu Petrus ula shimrai kirki kwa banya selok baru Jesus Christ kwa manong Jisu sya yang ngan sim yang nga white lam ngan pom ya ka skor jong orang balando hakala ka jong mon ka jong ula rai karki ula sim nga white lam ula pom perlok samla yo hateng yiru ngilong tek kumu Petrus batu tip ya ka way bakirai ki bakerki kirai ki ba klemu belai kamta ma ka jingim ka jonga ba ka jongpi ka juan ra ya ka jing babe ya ka jingim Pitip ba baka por samla kadai kata ka ayom kesiar ka ayom rupa kadai ka ayom kesiar ka ayom rupa hadai ka juk ka poru kadai ka por hawangi haban sim ya kirai kam dai ka pasuk
kamlong ka basuk kadai ka por ka bag jingmut ka jing purkhat kadang ki palo ba kadai ka por ka bag jingmut ki jing purkhat kimne haju pagkalong ka ba hadu kata-kata yang ba je pi kum ki samla ban shim ki rai ki badai Petrus don kam yo Jisu banyak selok usim rai ngamtip kanungun apreng jong ingi wat shwa yo blay shwa ngin le kano la kalong ka puli kadang le la kalong hakikam ki jam la kalong ka shongka ka shongman hakijing ya samla bar kiwe karai klamu blay bonsen ngating manong baki rai klamu blay kala man penlong bakal lawai ke jonga baka jong pi kandap tang kajing babe u Petrus u perkat baka e ka ule kalong ka badai sengo dai sin perkat sengo biang henrei kata kam dai pat kamon ka jong blay Bangin syam mga gospel kanyang Yohanes kat pra kat weu Jisu ang o Petrus ang sono ya katuka white lam hapo kajing sop lok samla klem pep ngin kelon ladang isimrai klem ublay bat ka Bible ka pen isay kedar bakalong ka bomday ban simrai tang ban yo ya kajing snob ha sipor piju puli bay katin kajong ublay pintip lapi lalay ka Sunday school pintip bakarai kabau Samson usim klem mu belai kawan ra hau ya kajing jot klem mu belai kawan ra hau ya Samson ya kajing babi hakabau langop haki kentin jong delila pecu Judas kumnurai oh habau yo sengo ya kata kapisa life ho telik sebai rupa ulah kelet lut iki baro ulah kelet lot iki baro long tek ko magini giski bon ki company ki penbej kane bisa ka bon kelet lot iki baro simrai klamu blay bat pitip kay ka baja hadin kawan gajing babe ka bakrau au Judas bat kwa syu hero banang im habang ipai sing ngin syam baron bon ki brio ki bala babe yang kajong gajing im don kawai kalong kemi kayam kaong pastor ngaku aman pai biang syaka menor ladang ala ong balai ngaku aman penbet biang nya kajing im samla kajonga di nama kata kadau kiper lok samla kapor samla kare kapor bangin sim ya kirai kare kapor bangin sim ya kirai udah nuwe samla wala nang wala start ba kerdan kabahe habang ipet syau syasn pet ngila itenat syaya ka jingim jong uladon ka kam ka jam ka bit ka babiang uladon ka jing nang jing start ka pura ngila manong henry apa pai syakirai jong ka jingim ka jing ade ba ka syongka syongman tang sipor adin balai tho kalong yeng galapat lok ba it klemu blay kiai baro kinlong lenoi kabakat do kabu Petrus ula kelon kadai namar maudon hakajaka kaba umdei bandon ladangin puli nagadakot kaba nru punyau ka ong haba kalio ite yo Petrus baudas ading kala kmi ya ubat kala ong meru mela longlem baru Jisu nong Nazareth Henry Petrus ulalen udah ong ngamtip. Petrus us ading ngaperkat kari kapur kapakarya. Atharai kamdei ke kapengin sengutuk bakla. Ladang as ading kamdei ke bakla. Ladang his ading kamdei ke bakla. Henry ke bakla kalong bau Petrus ula pensat yaladi hakading jong ginong syun. Latang ya kari ginong syun. Nakamanta kajing temu kajongki. Kajing sisau Petrus umdei bandon hangta. Henry namar baula le kumta. Namar baula don hangta. Hapdeng kata kenhun kawa umdei bandon. Ula syajop. Baula len ya ukenrat. Perlok samla.
Hatu pidon nem haga jaka kaba pidei bandon. Ngasuk komen bani I bagai yeng bani kadap mentah. Bani I kat ningut ki samala bakum jo ki parabanget ki bayet. Kani kani kata jaka kaba pi ban manga ngidei bandon kamtam haga si ka jong belai. Henrei ngadon ru ka jingkeli yo mangidon tang haga tayau jong ki samala bad haga sngi ublei jong ki samala. Kat babaro shis nem ngim ju kampoi shagi jing yang sayang samla. Kata kari ke jingkeli kabadon yudak jingkeli umdei udak jingkeli waret henrei ubah he bah hakiri kisngi. Ki parlok samla ki paramangej bayej ngas ngau diau bandong badan ki balang hakiri kisngi. Ki badan tang katu kat ningut ki samla ban mani ya ublei. Don duk na preng jongki ki bala syak rong no haki ki jong ni ka pertai. Ki bala syak ngopru haki jing hikai ki bakla jong kini kisngi. Yaktin ka jong ublei ong to kemi ba to kumnu piyai. Om kum ki bom start henrei kum kita ki ba start. Ki don shibun ki jing hikai ki bapen bakla kini kisngi. Haka bagi samla ki jongi ki la syak rong bagi la syak pentame. Kibigi kepagi yam donru kibadaya satnya bat imei bat ipa bat wat bat kinong yalam jangka balang bat habangi persyang ban wat ya kadau tenrai balai begini kilong kumta kadau kalong namar bakilas ngobang kilas dang ban leit eki jaka kibak kim day bandan haka jaka kabangin yakit ya ba ya kalengkor kajong kenrat hala kajong kabalang penban ngim sungau bangsyu ngila penbun kam ya lade ngila penbernya ya lade baki kibadon tang kajing sungau ba kabatang sipur haka puri baibal nyarwai ba jaka ba julet ngam julet syuk mentah ki kam banga julet ngam le syuk mentah henre ngile sile yaki kaktiin ka jong belai ka ong bangi dei bani kit ya ka lengkor ka jongi hakapor bangi dang samla don we usyakri jong belai wong ngi ban sing ya man yakit ya ka kam ka jong belai ladang ibe jeru namar kitu ki bastar kim tre ban yakit ya ka kam ka jong belai nam tip ka long nem ka basisha do ngi ban yakit mangi ki babit namar ki bastar kim tre ban mi syakmat lok bait bun sin ni pun bun kam helade haki ki jung soba jong ni ka partai badai namar bau Petrus uladon haka kenhun ka bau umdei mundan haka jaka ka bau umdei bandan ula lenno yau kenrat jong ko ki samla latip yau Petrus kubu senran uba kloy ban yap namaru Jisu henrei uni ula len latip ya u kumusnran u ong melong ukres u kon u blay wa im henrei mentau ni wong ngam ito te ya uni Jesus Christ Petrus ula kelon na kajing yaj lenti ka kenjaman sim ju kumusnran namar ula syania hakam maladi namar ula lesting banduai namar baula rairu klem kamon ka jong blay ban namar baula don berkekenhon kaba umdei bandan Henry lada kakut tang kata perbangi kalong kaba sosi sipaune unong bodong Jesus Christ Henry bangi pai jaga ketin ka jong ublay kata kadai kam dei kai bakut ka jingem ka jong ban hadin yen syem ba uni Petrus ula kela ka bamut ban haba ula kela ka bamut ublay ula ai ya kata ka jing sedang pat ka batmai Banyin syem bahadin ula kelalong utau marter uba krau nak benta ke kerteng ke jong Jesus Christ. Ula long urat ba uba krau jong ke balang. Ula im nak benta Jesus Christ. Ula don bentaru banto. Igar teligi shiti haka ketin ke jong belai ke Bible. Berkat ba kidang mut ban nar pana ya halor jong ke ding pana. Petrus uong ini kentin uong nar pana yang da kongpong namar ngamlong ubabit
Banyap kumutaray jonga. Kata kali ke testimony kebakarau tam. Ki perlok samla. Habu boleh utau temai ka jingim jonga ka jingim jongpi. Habu boleh wo le gi bakrau ka jingim ka jonga ka jongpi. Ka deiru yangi banginya samlem ya kata syakiwe. Kiran shibun ki perlok samla ngait. Ki bomla mandan batngi mentang ne. Kadon gawe ka jingnya tu ka bangamla ban klet. Balai tu ka gawe ka jing tu. Siapang gawe ka snong ka manang nong kendong. Ong bah kata ka snong. Kali ka snong namar ka badon syak kendong bah. Wat ke electricity ru ka padon ka light. Kim padon jing syai. Berkaladon gawe ka jingja kata ka snong. Hakaba gawe ka kena samla kalaja. Bad onda habala pertas nong ya ka jingja jong ni ka samla. Baro kilayawan maniawat ya ta kena samla. Kilawat ya ta kena samla. Kat bakidang yawat kumta si kumta kim syem. Kani ka sengi kala sedang banno kim la asyu bon yoi. Namar bakam don ya ka light ka babiang ta ka snong. Ong utau nong yalam urang ba snong wong yang nya letno kapor kalong kabaladum kalamit ngimpat syam ya kani ka beriu ya kani ka kena samla mad onda haba kita ki beriu kilios ngo ya kata ka jing ong ka jong urang ba jong ka senang kilelet no syala ka jong ki yang kesem beruang ya ki ken mau la syai dang perngap ngin ya mi biang ngin ya wat biang onda haba kilalet sying kalapoi kapor men step perngap baro kita kamtam ki rangba kilewan mi hakata kamadan banyawat biang yakata kekena samala. Onda habakilawan hangta haswa bakini yawat biang yakata kena ongrang masnong ngilaya persyang manwat menen katu ngimlap uni uplang ubajrong ubadon hakani kesnong jongi ubalakir saudom yaka. Kalau ngabae wong detang kawe gaboit kabangila manle. Wong wan ngin yang kumdeter baro ngin ya sno ketilang bat ngin ya tur bait persya ya uniu pelang ubajorong onda bakila ya sno ketilang kumta baro kila penskem me kit keti jong gitriang kila tur persya ya utau pelang bat kat bakidang ya kumta suki kensan kumno wirong ba uyoi ya kawe kena kabalatia hangta hakendo beran ula mare syaka ula syim yaka ula pej kadang don mensim ula ra ula mare ban ra yaka syaka kemi jongka onda bola ra kumta onda bola poi hakata kaying ula perta ya kata kami ongkong kadi ka kun jongpi onda haba kata kami kalawan da ka jingchau uman kai ka baca haba utau orang baula ai ya kata kun haga kami bangat kedop kasyam ban bakam dan mensem syo ki umat kila jauh kalapat ka donor jongka kami ka bait tap men sem mel jongka kon bati kentin ki mi naga kami hakata ka minute kiri kentin ki mengin nganomla man klet ka ong ini kentin ketin nong we ka ong if only kong jin lada kilawat ya kana do menen kumbawat mentah kakun jonga desi kandang em ki perlok samla gidon shibon ki samla saudong jongi ki bala hap ki bala kelon haka jingem ka bakan jaman sem badai namar kata-kata ka khot yang nga badia pi bangi ngin yelong shitli kidon shibon pilarwai itu ko timso ngala pej ba bagin long ka jingshay ka ri ka jogi
ai bakan long kum ta bangin ya rap lem ye ki bala sakama ki bala cha na ka yeng ka jong play ublay un kerku ye pi kum ka jing sing samla ma ka balang hi baro ka we na ka mata ka buram ka jong amen ngini ada bae nyai ngo ye me ko kenrat na marang ka por ha me keren na pedeng jong ye mari nyai ngo na marang ka khubor trai chi su be ai bakan yo jaka ka jing em ka jongan nang kong pada ka jing em ka jong i we pa i we ai try chi su be bo sambai wala bet un yo ban rong ka donut ka jong i bon un sei ye kiso la ka long lai po nen ru po ne adu shis pa sha ken mau ya la ka jong ka balang ne ka jaka ga padan ka benta ka ba krau ban tre ka kam jong me ka mission ka jong ka ho ai try chi su be ye ka jing sang samla bat ia paro try jisu yang kerku ye ki kam tam kinong yalam maginang la man yo ya ka bor me ka bor man sim nang ta ka puram ka chome sim ti yang i ka mangilong nama ka tayong jisu mi doai amen Tung yang ngu yu play Akabang liyo banyo skoy na kubor lamok syakri ujong u kani kubor kapa khot ingi bangin yit yeledi kumno kajingai kajongi how Jesus Christ ubrini rap ingi kubor musim khot jong u mengela ban penklan kajingai kajongi pat tang how Jesus Christ pada kiwan kita kajing jing tenju jing jenjar jong jing em ngina wan yang scam jong jing ngai bar ngin shakri pat yo jisu hi hakipor baro ublen kurku hi pastor e dopri ibla ai ni khubor kani kajan met oi blay unang yalam show ipi ublen kurku ipi yang ministry ka jong pi dengan college ka jong pi pa pi long kum we naki nang yalam hang tu Pabin kurku yang kesam jong piru hi barok kowe. Tinggal pos ke bawah no artat, boleh nisnain kurku, ini ke bantam ngela pendap, ini ke jingruai, ke jingduai, ke jingpuling keting ke jong boleh rengkat benang kubar ngeli osngo. Doa kini barok kan long kita ke banta ke bakrau, menang pantam jingat jongi, kum ki kun ke jong obleh. Dikembang UI ke program, lawan ke jaseng. Ki participants, but ki officials baru jadi ki youth week, ngidon ni ka official photo session kemantong hanti habar yang mana, timar syawas baban up, kelang bangilan pendap no wood, kelang ba numshim tan ya kapor. Dengan ni penuai no, dah bangin second dope achievement, kapor Rio baje, nampak present worship, rich teng pak kerja setengah bakat do, jongkan ni kata yo. Ini orang kerja shispa arpun Rio. She's part from Rio. Hanin ke jengwai so angkat part i Reverend GS Umi pasal ia jengin sa pelat penir jengkerku panwai. Mensiam bekut tuan ke jingdum tupan prah penpet pensyai ialah Gabriel nang tray mensiam babha penpau yu Jesus Christ nang penim ke perthai utrai ke pat ublay don bor usiem ke jing ai ke jengrai she's part arpun Rio. Sim bakutuan kajing dup tu pen pra pen pet pen syaya laki brio nang tre men sim baba nang tre men sim baba nang tre men sim baba nang tre men mensim bakutuan mensim bakutuan mensim bakut napneng jingkularem ubli penkendo yaki brio banong popkin pai no mensim baku
lan ka jing et lon da ding buneng pen me jing ngo arta tin tu pendu penjam idot nun penjam kidot nun penjam kidot nun dot nun men sim bakutuan men sim bakutuan men sim bakut nabneng jingkularim ublay ben kendo yaki bril banang popkin pai no men sim bakutuan ben kendo yaki bril ya lam shading puna halin tibet butin mami hari klau batu da hari klau batu da hari klau batu da hari klau batu da men sim bakutuan men sim bakutuan men sim bakut nabneng jingkularim ublay ben kendo yaki bril banang popkin pai no men sim bakutuan ben pau yu Jesus Christ nang penem ka perthei utrai ki pat ublay don bot usim ka jing ai usim ka jing ai usim ka jing ai usim ka jing ai men sim bakutuan men sim bakutuan men sim bakutuan jingkularin ublay ben kendo yaki bril banang popkin pai no men sim bakutuan Hagbawai no jog ni gaji sulok do bathiang kejing kepada biang kejung utrai bunda penim jong Yesus Kristus kejing kejung belai kabana bam jukut shagu bam jukut lembaga jeslok kejung mensi yang berkhui kejing kerku kebelang lai hawai belai kin loreng kat badu pait lang jang me kibadon hani ke yeng ke bagantang yang ban mani me ni kenop hai sengi lem begitu baro iba iej ban mani me hani ke ri ke jongi badak keleng setlak perthei na du menta bat sedu ke bam cukutru amen.
ki participants barakhat subaban syang ka jaka bapidan. Kenang ban stat kerpat ya barok ki participants kin syang lupa ki group lajang-lajang ngin sakhat each and every group mas hendak beniok ban chandor. Syang lupa group lajang wat pat mi cabar menu-menu participants. Syang lupa ki group lajang-lajang.